Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Jaiñtia Student Union kawei ni ki sengbhalang ka bapau bha hapoh ka Ri-Lum Jaiñtia mynta ka saitjaiñ ka layo ban pynkut ya ke Jinglehkmen Dap Snem ni ke Jubilee Ksiar ke jingïalang bala pynlong Madan Jrisaleiñ Jowai. Ya ke jingïalang la penyai do Presiden barim jong keseng Rikut Parien harengkat ke jingïalang kongsan Comet Star Kyndiah ubedai unong yalam barim keseng bat Legal Adviser Jaiñtia Student Union ubedai President barim JSU-CB Rudolf E lalu kinong yalam keseng nadu President Samla Jersom Shylla General Secretary Samla Treibor R kiwei di kinong yalam sengbhalang na Khasi ba Jaintia kiri orang ba kathan lembat kipat ba. Hakani keju kesngi la yo ban pelaj pat baru ya kekot kabala ai kerteng Kiang Nangbah bala thoh ka ktien pareng da Dr. H Mohamren la don ru ke jingple ya ke Jrisaleiñ Jubilee Ksiar ke seng bat ke jing ot ru ya ukek dap Snem ke seng da kongsan. Baro ki nongkren ha kani ke sngi ki lapen pau ke jingero ya ke seng Jaiñtia Student Union ka bala jam shauniu maumer ba Snem nadu ke Snem khat khandai spa Iphuh bala seng ya ka wat hapdeng ki Rai-Dam kani ke seng ke dangyai telun na kawei ke Snem sha kawei pat na ke bentaban syakri ya ke ribat ke jaj ben riu hi baro kawei kum ke seng ke bala rimbha kala le shibun ki kamba bha ke imlang ke salang bat kumju ha ke jelahi baro kawei kadai ke seng ke bala shim khia ban ba ke jing jong ki pat ba ke Ri-Lum Jaiñtia nadu ke puli ke puthi ke kwat ke khia ke kamai ke ji na lor ki wei de katai ke program kala long ke bei shong kun bha bat hapdeng ke jing Iphuh Iphieng ha ke bala don ru ke jing rai kerpang ki jing shat tan rai na lor ki wei de kat bah ke por jan me la don ke jing sam khusnam shaki nong yele kai sport bat ki sur ki step Dayo ile ya ke MPSC cell, Embo cell, waga blood bank hapoh Jowai. Ngasya tu ke jing thapti, na menta hapoh ke jingïalang yang Rikut Parien hatu por wa uma el Nathan pale, wa uma Emperor bare ke musketri, dayo ye gini ki thau ke wa hadokan ni ke dok kisok memkam ni gula shulong, dayo pi la ke jong ke blood bank yang pi ke MKM ki kejut ki chitom hapoh Jowai dayo hapoh Jaintia Hills. Snem si ja kan despa prawunya ka wakan mo hakim memorandum ni ba ngaju ang gawi hauman no ilam to diktin MKM no jing tho uto usa kan mo ye jing dawa hadukan ni o ke JSU dang dawa ko
Prapunyau hakapor yung makarlan dadawai ya kata ke East Jaintia Hills kani jan man gawa phala ko man surprise ya ki witawan ki perlok hapoh Jaintia Hills ki wa womye u yu ang mye u kunmo dia kata ke jingdawa yung ke JSU hanra yang sam aja khadar ke JSU ke jingdawa yung ka wadayo ya kata ke East Jaintia Hills district hadukan ni ki pending issue siyo ang ki mat ku saten namanta ka social development namanta ka roy ka par ka imsi Ri Jaiñtia yung ngawi kenten ya ginong mikmat ki umaya yung ginong mikmat ki wa chakri hamkut du hoibo ya ki mo nongrem parkhat chwa ya ka state wa ka ri ko jai bru yung hadu kan ni khana pi wat ka biat college ka waradap udawa ka JSU na do ki pravinya pra ke biat college hapoh Jowai dang man ka usaten naliang sanjuk wet song ka Jowai kamjo wa ka JSU dalai chamu education minister umalak ben rumboi henrai wa yo hadu kat ni man ka usaten let's see MB criteria henrai ngasnya kam ka sokar tu man che go ubatai ke hi kita man pending yuan ra ka biat college klam dio sibon siao to pynkut no da dang bun ki udang klam Tuwi ka benta ka wasyausok hani ka por Arsan terik ubnai khatwi arajar arpuar ki jingdawa ka JSU ubo ika border outpost hapoh ki Jrisalein yung hapoh ki border area yung gari kasi Jaintia waga sarkar depas ki hapoh cabinet henrai ngalian ni JSU nathor roku chaini chana lomo yele percha ya ki pajong Kiang Nangbah bon heti por ngam yiu yo hanrei hak jing tho yang wiu doktor woman doktor wo bot bagi sipai doktor Thornton hete tho wa ki sipai pareng pungku gin duna ya ka san hajar win rujan lo ki sipai wo pungku gin thor wo yele wa ki paj yong Kiang nyo ye ka jimut kanut ki sipai yong Kiang klinik kanut ki paj wo yele yong Kiang Andrei tibi wa kejingile mangdo wa cekai go palat Snem kejingile apri Kiang Nangbah wa ki pareng kamu khalle bnai kejingile apri Kiang Nangbah wa ki pareng thaiwi wan le yegani ko tho ayong pareng ni pon man kuli bingai le ayong pareng Andrei kejingang nut yang to wa tibi ka perthai tib ko chpang Kiang Nangbah te ye ko wa ayong Khasi da perchang tho hawi ti manipur da ni ko ka ni to ka hayong pareng te iwasawan ka tu to what next ya ka JSU kamjo la kam ka jet benru woro awang jet benru nga kan thup lang be woro kon nyu trap nyu skum ti what next Jaiwan ki Kiang Nangbah Haiwan ki Tirat Singh Urang ba naga sama orang ba nak kes yun tu nang bertemu yo Nelson Mandela. Long walk to freedom. Atau biografi yang mo. Ngam ba hyper pelak yo Nelson Mandela. Hadino chakse tu arfa wisdom apa jail. Asweto. Ngam habilat Manchester. Kau kat kendis pa prava kendi. Kat kendis pa kendi pa wal maklang. Yo life kamuan wa pelak yo najil pen jom kmat kenga wo yo kamuan welek Nelson Mandela kami ki Nelson Mandela kami ki Kiang Nangbah ki wile percha ya gani ko konstan hangani gani ke jebunru yang ita ke bom hok kini bro ile gitu wo yo ye hok no Kiang Nangbah Nelson Mandela Pura lagi Tirat Singh yelak gitu ye hok. Mohon mandi Rubi yang kita gerong sisi yang kita sepak kepala pun hok. Kurga Jaintia leader yang Jaiñtia Student Union yang mansket leader yang kecil berugam ni. Yang engkau cigi waktu Julilee yang itu Julilee ka akan nongrim yang hok. Kalau Julilee yang nongrim yang hok, leader yang kaman itu hok.
ni ông ye le ye học học cái formula là ni cái tu lai man ko học thôi rồi cái Jaiñtia Student Union ki leader yang ki your president yang ki general secretary yang ki ex team member yang ki leader yang ki hagi circle wala your em ki we cái motive or exercise cái motive yang ki ông ki we are above corruption. We are above corruption. Kata yoi kijing kerjaan ko pura. Naga jebru di penarung ni, naga Ri-Jaiñtia yang i. Or kata yoi uci Ri-Jaiñtia ini cepran. Kita yo ben yo kau kagak JSU. Hadir di change kita ke formula yang pi ngau ni pi tak yo ben ya. Yo bangsi ben ya. Neba jesin leader kami, mengelam kami, and be above corruption, never know the people. Apa kita mengurim? Kora Jaiñtia Student Union, naimi Jepang, namusan pau wisman cecerong. Teman yang ke JSU, kawin ke organisation, kawin ke sen, kau bersama dengan Jaintia. Hapoh saya state yang ini, hapoh India, percaya orang kubis. Yang tinggi kita ke JSU, kan kita corruptionless organization. Aku wakil leader yang ka TV, kamanu in, kamanu lai, kamanu bam, kamanu tiak, kamanu chong, kamanu komai. Lepas kaya kelamian ni corruption, dapat di social media namo. Dapat di lagi one ke forum, zaman ko 50% ke space si corruption ni kelami. We hate corruption, come on. You can change corruption. Benji gitu di perlok ki involve ke corruption. Kalau ini kini ke forum yang ke JSU, nongi. We are corruption free. We will fight corruption. Ketika orang ringan ke JSU, ketika dari pai accident hepo dapat kamu kundo ngalah jam talang ba ke JSU andai memang macam mana orang kitkam andai macam mana kamu gitu ai no ai buj nai mundia ke JSU bond ligi president JSU di yo oder lai oder krelang menchua ado JSU man chairman ni por Rikut Parien do man tan pele you per kini man go san power league system yo api upoi pio the bond league system o yo api poi ado kini klimat ura ke jing dap san power system man go the jing job yang pi the Jaiñtia Student Union muto du pi la andai man go the jing job yang Ri-Lum Jaiñtia urok kuwi snaw suk snakman u apo snaw wada snaw kilo ki jor hajing to yang kamu per yang customary law yang border outpost legacy ada ngampos tengau kelam cekak sebentar yang ini ga Media Assembly the pass go kat kandidrik iga resolution ni the Snem MUE wajia kona bi jito ILP ki buruang itip ki ILP to obe kar ka ILP to obe kar ka ILP to ga ikhtiar yung i kapas awan kita na bar to ke MK mi kapas opsia so ka snongo maya yung i membe yo wan em luang le yo ILP ka tourism ubiar go le biar ka tourism ile ubiar ka tourism jogowa singbi tuan kita MK mi kapas ile ubiar ka tourism po Sikkim Hoi MG ke pas, ngau opi kini tau kijing kelambit yang di bro. Andai ka ILP kena bito ke pas, MK bau yang ILP influx, bagi barjela man keski wan gini. Siapa sam jitom hai naliang yang yari wajai bro kini isu kejo, apply sekemat. Ila de MG sunshine na do KSU RBOF HNYF FKJGP kini isu ichong cirok, kini sekemat le MK bahai gini. Saya kelam sebagai point, hijing itu bagai reservation policy.
Nado kat kendis paknya poar. So power person ni Garo Hills. So power person Khasi Jaintia. The base population ida chak khnyot bai. High Court em murum. Lembaga roster system de penduk hak i gatai ki Khasi Jaintia. U iri ki kam ki sanseng udem. Dap chong perkat bai ga. Neliang yang katuan ni ginong ilam dei perkat ga tang sa tho bai ga bentar em ga ain ila bi khuni ga ain. U im yiu le smart hewan wan menta nderhak study bai. Ajing tok ga ni. Em ga bentar ko kwa kelam hai tok ga trading license. The trading license em hapoh ga district council trading by non-tribal acts 2011. The mention clear legal tok wa gidekar wan ni em kami trading license. Haga trading license act em ga benami transaction la ni ga benami act. Usiao si punai hilok ibru Khasi penar goman kela ginong pencak bertui gidekar. Tang nei daw ga jing mentoi chimet. Keloi wo pencak bertui ke JSU komo na yung la dawan khara yu benami. Ini tok ga clear message. Ko benami hi ginong dai jek bru ke JSU melat ko hi.